dakti mak lainai 125 amendment bill dakti mak lainai 125 bill amendment bill dakti mak lainai difference accord dakti implement mak lainai bagra ayo is election dakti mak lainai difference accord dakti implement mak lainai is election dakti mak lainai bagra ayo lokto bagra ayo lokto Pramata ayo lokto OITF ayo lokto DWF ayo lokto isi election dakti mak lainai isi election dakti mak lainai isi election dakti mak lainai bagra ayo lokto ayo lokto Pramata ayo lokto isi election dakti mak lainai isi election dakti mak lainai November Cinti Pramoto Party nungi cini Supremo cini Hani Buba Garab Dagijak cini protek blogo cini ke deputation tunggu tinta cini je main demand tei kaisang ka 125 amendment bill no pas khaina bagai te kaisang BCS khaina bagai te kaisang cini hoik mas kan jeng je Government of India bai di proses akot khaimani apno phat implement khaina bagai amnor gen chungtino jagao Julai bari blog South Tripura semua jagao sini Julai bari amchani joto YTF TWF tiramuthan leader rok bai chungtino jaga phai sini Julai bari blog ni ji video thang jeng dini song devolution deka song belai ke tini kaisa song semu sati bajo choli tung amnor gen tino kaisa semor khai mani tai sini video base kok salai kya kok salmaya gulo kaham response deka ayang motep sini je TWF YTF tidak apa kolmi waktu sudoro sini ini dia pakai pakai sini je main demand nomani apuno seng orang pakai seng ini orang contoh orang pakai seng saya mana sini tiap rahas lewo seng tiap rasarok seng diprai bungitung kan diprai bungitung enggak ke kebang mah bos orang oleh bisi lesan biar pakai tangjak high court order jak siapa lesan commission hunting jauh jagane di komisal tonel hunting je borok atau aku udung ya bisi lesan kayaknya nih oh bisi lesan yang bagai seng Jadi berasarok, seng belai tini backfall tangjak, sing dapat seng mayang itu, seng belai, sing mana seng mayang tunggu abnor gunyo, tapi sing je ekor ti berasa ekor, orang sing kerumah dapat tunggu, sing ti berasa hamkrani, amu seng borok sini implement kayang tunggu, amar nos hani seng tino jaga seng korang di selai, seng tino Julai bari blog seng dapat seng ambai.